Ndirakuria atere uri ogoku. Pastor. Uri ogoku. Tamumagarie mukararia nako. Pastor, please. Umaga gai, pastor. When you hear, be patient. No koro we. Okay. Dire maitogwo nie. Wacha kuniangalia hivyo ama nikuduga duga hizi macho zako. Kwenda. Muthi mugakananire nako. Muthuri kihongo yu nduri hakiri. Ugacoke guthie kai kanitha yake. Ona niko kimithama. Ora tungitura kanitha itwona ithii. Ona guku ngoci tuthina kiri ngai aikaraga kuo. Inyo cia ngai kinyite guku thi, ni waigua? Jetere mutumia ucio wa Karuse. Thank you, Jesus. Oh, that he wakare maine. Wende wagurukire. Urahura nginya kindu nginya rera. Mami takate gwika ati guthikirira rwimbo. Maundu mothe menda kana membaru kana. Umenye Sunday ri niga present karibo kagainaga. Oh, theri wakari mene kuri kodera okina Sunday. Ndakanda kurire gukaina nduri wa ina. Kariko mami. Karakari. Jesu ni gwethete. Sade gukaina. Ngoni kokaina kau. Na leo nego kwenda kaugo. Leo ri. Nindira kumagara. Wathi ko mami. Tonginya mundu wina kibandi ndora yuna twina no wikwo ri ongi. Ni ndi waku. Bas, ni gukwandira kwa nindira umagara. We ni urauma. Guma nonga guma woka. Tondu ngia ndingika mano ngia ndingitika ndathambia kiugo kia ng'ombe na ndige ndaikara muno ni mathaa maya. Meri. Na no gukerere he mutumia roka kundehera mbegu cia marenge. Kandu kare kaingire nyumba. Ahora hodi umutunge murango-ini. Ni mutumia kurikira kia kimumenyaga. Ndumuyo ciatagwo riri etagwo wa Karuse. Ndumuyo muno no tera kumutira na muguku guo. Asa ni andia ndandu tutamenyeranite mugungurana wa nyumba nie ni unogetie no igua. Kwahurwo hodi kana etanira gate-ini uhiuke hau. Sawa sawa. Ni uhoro guthira. Riu ndaita marenge nguitire kana unyite mbego icio unjigire. Ndokwa kwa mukira. Ndicene kerio-ini. Oe unjigire. On cia kuruga. Ni cia kuruga. Sawa. Ni gukuigira. Ni cia gitaro kia ngima. Sorry. Guti mundu ngira expect guku otherwise gutikoingira mundu. Sawa sawa. Tura guthukite muno. Ni sawa sawa mami. Twina mugeni. Ni pastor. Bwana sifiwe pastor. Praise the Lord. Hakuna shida. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Hey pastor, wewe murakaruka niki? Kurakara. Asha no. Ndari gwaterere ukenjigeire ngai. Sorry nyina aigwa. Ready na karibu sana. No kaundu kanini kandehe guku. Tukikare. Karibu sana pastor kiti. Yine wote ndirathie ni njabata. Ikara thi niwe mugeni. Gite na giko ntukuvurite pastor. Karibu. Asante. Riu ri. Nari undu wa ndehe guku. Pastor. Nyina waigwa. Yiguo. Mami kuna ngasiwe pastor? De sawa. Kirega tumajuka guku ni mundu gwitwo waigwa. Ni urahura piano wega. Rona ndiko ici ahite. Na ni ahurite piano o kahinda. Ne mami urite piano kana miaka 10 na. Ezikiro mwaka wa 12. Ni 12? Ni 12 we. Ni 12 years. No uria ndenda kuga ni riri. Nigetha ndigakiriganirwo. Tukwenda kugunura mami nduke pastor na. Mariko moga atiriri. Ati Ngai arathimaga wira wake. Amoko ma. Hallelujah. Hallelujah. Na mundu gwitwa igwa ri. Ni akoretwo agithaka ki? Na gathaka wega au ndiri na thina. No wira wa moko maitu ri. Na wira wa moko ma waigwa ri. Urathimagwo ni Ngai. Dry include mwiritu wakwa. Waigwa agitumira moko make. Ni kuhora keyboard no ti horo wa mwiritu waigwa. Please. Nathikeria na ne ngoretwo ngenda gukwari na atiriri. Mundu gwitwa igwa ri. Ni atiganite na keyboard. Ai.
Kaithini ndahuria sande pastor. Goja. Nakejaria. Toka gogo ndi pastor waku. Ule Kenya. My spiritual dad. Hallelujah. Leule. Keyboard akagania igwiranira gakawega muno. No riu moko macio make ri. Wira ucio ri. Ni atwarite hari muiritu wakwa. Riu ni atigite keyboard. Riu ni muiritu wakwa. Ni muiritu wakwa riu muiritu wakwa ni wa keyboard. Riu ri kai muiritu wakwa na ona utuika keyboard ya waigwa no agatuika keyboard ya mundu ungi. Mahitia meha. Thikiriria muiritu ugo ni kuonania eri ni ciana nomo na mitwe mega. Nyina igwa thikiriria. Ithi waigwa ndarikitie cukuru. Yo ndarikitie. Ithe nakabu gaku tukurikia karariki. Ndarikitie. Aikithira teija ya goko. Rucio ndo gukunyitithia mwaki. Takurekeria ko. Goko gwito na ithe tukiki muthomi. Ni. Hau gatina thina no njirera waigwa rathie nayo ri. Tire yagiriire. Agiriire gwita. Ni arathie haria mahando. Ni arenda gukinya haria atabati gukorwa akinyete riu. Muiritu wakwa ni arathoma na ni akwiraga uguo. Agifothia pastor. Agifothia. Riu ri thina niki. Fothia tishukuri. Ti uguo thina niki. Thina ni riri. Waigwa ni atige ko distract mwana wakwa reke ambe athome. Ndrambo distract na ki pastor. Nake ndamenya niki ti utinda ugigwa ko distract haha. Ndamenya niki. Kono twikanyamuri, ndungino cio tari undu. Tihoro akanyamu. Ni uri wauga ringi atiriri. Ati guku gutigacoke kurehwo githomo. Guthia wanga kwena ite njega cia bono. Koguo ri we nayo githi kwihutiriria ri. We nayo roraga kirathi gia kwanyu. Ndai kwira atiriri, muiritu ucio waku ri ukimuciarira muthuri. Okay, kireke njaria na waigwa riu. Muciarira muthuri. Waigwa. Tuciana citu tikahikania to tutiga tongu. Pastor. Dikiria gwire pastor na gukwira atiri pastor. Kaithu kau gaku ri ni andika distractaga by the way. Ono ngigeta ukorie. I've never been a distraction to her pastor. Distraction niki waigwa. Distraction ni moiretu wendaga waigwa wakwa uthio mukanie kwanza. Uri ndagia ngoma. Akiro imo kwa nditaga. Ate? Uthio na waigwa waku ndikomoda na waigwa wakwa. Ona niguo gwikite kuga. Ucio ri. Ndigukwenda na muiritu wakwa. Na ndikwenda mwarigwa na mwanake wakwa ndetake kiu. Riu pastor nguria atiri. Riu urata witu nginya wa kanitha ma. Riu ri kiambe wira mami wanyu ambe hetwarie. Ndui mami no ngikorobo ni ketha igwe. Okay. Ndakiuga atiriri. Riu ona keyboard ri. Tigana nayo. Tigana nayo mundu na marone mamarauma withiire. Aiko keyboard yo no rata motambirire nginya hari muiritu wakwa ri. Na ndarikitie cukuru ri. No pastor ndwagire kurebe maundu makirohora maundu magi. To number one pastor, ndakihujia ke. You're supposed to bring spiritual things. Udwagire kurebe spiritual things. Kwa indo cia mucii, kwa maundu ma mucii pastor twarie ma. Ti maundu ma mucii? Yes. Mari. Tunosi maundu private pastor. Ma mucii uriko. Uitu na wairimu. Twanyu na wairimu. Ndakuria atiri uri guku. Pastor. Uri guku. Tamumagarie mukararia na kou. Pastor, umaga gai pastor. When you hear, be patient. No kora we. Okay. Dire maitoguo nie. Wacha kuniangalia hivyo ama nikudunga hizi macho zako. Kwenda. Muthi mugakananire na kou. Muthuri kihongo yo nduri hakiri. Ma'am, come on. Waigwa niki kino cio raumagaria. Wamumagaria mwira nendo. Wamumagaria mwira neki. Oka. Gai ndothie we gathuri. Ti uri mami waje tianga piano icio tigae nacio. Ona baba witho ndandarire na piano ne ndakurira. Ni waigwa? Kwenda. Okay, ni rakathi. Ndukiambia guthie. No muiritu wako. Ai niteke kiu. Muka wa andu othe college yo. Muka wa arutani ama lecturer. Ndabeathia muthi. Ni ndie ndakuhoana uru. Pastor, please. Nio gutika ndurathi. Rakathi no. Ngai ndio ndirakuona. Ona ta nginya ngoro yakwa thini ona nginya ya waimu nginya ya waigwa. Ndio ciarira mwariguo muthuri. Pastor, atiriri tigana uyu. Tigana ake. Nigo guticira araguticira. Nigo guticira araguticira. Waregire ruguru ndikiwe nawe. Uyu ndungihotana nake. Uyu nginya mukajigwa ni murogi. Serious? Na riu murona mwana wa murogi no murogi. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Achana na hii damu baya. Gatumbani. Ndumu sasi. Mami tigana nake. Tigana nake. Na ni horo wa ma. Ni ukendaga.
Katire na sifa njega tia gutheka. Katire na sifa njega ndio niki urengia magego. Tikiri tukega. CV zimechomeka sana. Gutiri kundu atonagwo. Acio andu megothecana na tuhiu nundu wake. Na itheko yaronua iguru. Ako yaronua iguru agoka hanginya haha hari ni kunjagira gitio. Gweka ati gukukania. Nitake kiu. Ndo mimi ndirodi gazo kuthia kanitha ndingithota kuthia kanitha. Acoke kuthia kai kanitha yake. Ona niko kimithama. Ona tungitura kanitha itona ithie. Ona guku ngoci tuthinya kiri Ngai aikaraga kuo. Iyo cia Ngai kinyite guku thi no maigua. Jetere mutumia cio wa karucie.